Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki dekat jong ke Khasi Students Union agar pratrik ubnai nai tung 2000 arway. Kila penyang ngobha yo Menteri Rangba jong ke Jelau Konrad Konggel Sangma se South West Khasi Hills District deki plakat bat ki jingtho ki badawa ban penteri kamno ye ke airline permit hapo kini ke Jelami Khalia. Hagini ki plakat lalap ru baka KSU kalabu jingkeli yo Menteri Rangba halor ke jingjar ngai jong ke skim kabalamang na kabenta ban shina ye ke surok kabapenya sno nadu ke snong maplang shadu ke snong raniko. Nalor kata ke KSU kala dawaru yo Menteri Rangba bo umdai syu bandang penslem ban pleno ye ke hospital hamau kerwat ke basispa jingtia ya ke baka sorkar kampat la setia ban ple hadu menta.